Da li znate da se u dvorcu kralja Nikole na Cetinju nalazi jedna od najvećih kolekcija turskih ratnih zastava na svijetu? U Narodnom muzeju Crne Gore na Cetinju čuva se posebno vrijedna zbirka turskih ratnih zastava. Nakon kolekcije Istorijskog muzeja u Beču, ona je druga po veličini u Evropi. Zbirku čine 44 zastave, koje su Crnogorci tokom mnogobrojnih bojeva oteli od Turaka. Čuvanje ratne zastave koje su nosile vojne jedinice predstavljalo je veliku odgovornost za barjaktare. Njena zaštita je bila ravna očuvanju vojne časti, zato su je crnogorski i turski vojnici branili po cijenu života. Hvatanje ratne zastave predstavljalo je u vojnoj tradiciji najveći trofej na bojnom polju. Zbirka turskih ratnih zastava na Cetinju sastavljena je od najvrijednijih zastava koje su zaplijenjene tokom crnogorsko-turskih ratova. U zbirci se nalaze primjerci ratnih zastava otomanskih jedinica sa sva 3 kontinenta. Među njima su bataljonske, pukovske, brodske, garnizonske zastave, kao i zelene zastave sa citatima Kurana koje su islamski vjernici nosili tokom odlaska u džihad.